uyazi awukakakhuli mawungakaze uthatha idecision ebhedayo uyisole nje ukishawa kwangafanele ngimlahle umkami kwafanele ngimlahle umyeni wami kwangafanele inkampanini ngidelele kanje ubona usuwedwa kwishawa and itoilet ebalaka ngamabomu uthi ngabi namasitha ayi2 as long as kusakhona itoilet uzobuya umbhedo wawenza ongeke utshele ngishabangani bakho ukuthi ngabheda la ulungisa kanjani isinqumo wasithatha sithe ungasithatha isinqumo udiniwe yonke into oyikhuluma edecision oyithatha ngisho usuyilungisa kodwa amasikaza yasaya buza abantu abasemajele abathatha inqumo bediniwe ukuthi abagwetshwanga yini kubhlungu kuboshwa amazwi owawakhuluma ucasukile Ayike sengenge ngawe Pastor Zondo. Inkosi ayibusise. Are you aware lady dear ukuthi isikhathi sikusona manje sikwi pick up. Sikwi peak season. Peak festive. La kunyuka yonke into. Mawugibela ibhanoyi phezulu, ma price phezulu, ama hotel yonke into. No jolayo uyabheka ukuthi uthola noba kulesikhathi awujola nomba. Hayi no. Yabo yonke into so nathi ngiyacabanga ukuthi njoba nje zithi November December so besiphethe ishisayo sifuna izinto ezingasiza abantu zisiza umuntu wonke umuntu abe top so nje umlalelo sekhaya kunento ke nje welele day usathana intshontshile emhlabeni ukuthi kungabi mnandi kuma families isemsebenzini it's all over izinto ezintathu engifisa singayikhohlwa 3 1 into ayintshontshelile ungiyakuthanda 3 wantshontsha ungiyabonga okwesithathu wantshontsha ungiyaxolisa angiphinde again ukuze imndeni ingahlali kamnandi oba siya kwi festive la abantu bejabule kubhlungu ukubona abantu bejabule wena udiniwe kubhlungu ukubikelwa uye emsebenzini ngesikhathi se festive kubhlungu ukuhlala endlini lizoba lishisa likhiphele eminyango ubona abantu bajabule wena une stress uhlele embedeni kuyashisa zintathu kweleli day izinto ezintshontshiwe ke emhlabeni amagama nje amathathu ngqo 1 usathana untshontsha into eyi1 nje ngiyakuthanda stress leso isikhalo sentombi ukuthi inkosi mawungakunika isoka isikhalo sesoka mawungakunika intombi isikhalo sengane isikhalo sikababa isikhalo sawonke umuntu uthi mangathola umuntu nje ozongithanda angitshele ngiyakuthanda 2 ukuthi ngiyabonga thina singama Africa into ayithathwa ngesandla esisodwa kodwa ithathwa ngezandla zombili 3 iloke ngifuna ukuxoxa ngako ke singene deep ongadala ukuthi uma kuthiwa weleli day unesithandwa sakho hleli naso usokhozini FM endlini zomsakazo la uall over kuse kube mnandi singabikele ungiyaxolisa do you know ukuthi masixoxa nengcitha buchopho ziningi nje obaba umhlungu siyaxoxa nabo amadoda top esixoxa nawo ungiyaxolisa weleli day uyokulapha noma isilonda sisopha ungiyaxolisa kunabantu abangathi noma sebekhonjwe ngenhlamvu yesibhamu esekhonjiwe kuthiwa siyakudubula ithi ngiyaxolisa ngeke athi ngiyaxolisa kunomuntu osindwayo ukuthi sorry ngikonile ngiyaxolisa why usathana unojosana afake ungiyaxolisa kuwona athi ngadedela yonke into kodwa abantu ngibaphucile ungiyaxolisa ngikonile la do you know ukuthi webabheka umuntu engakugwaza ngombeza akugwaze uopha bese za kuwena eguqa ngamadolo ethi ngiyaxolisa uma ngabe inxeba lisopha ngapho kodwa nange guqe phakamisa izandla ethi ngiyaxolisa lawo mazwi athi ngiyaxolisa njengayange enxebeni ngoba umuntu it's a spirit and impilo isengqondweni njobe ethi ngiyaxolisa umoya ulaphekile ingqondi laphekile do inxeba lisopha kodwa the fact that uthe ngiyaxolisa do you know ukuthi umyeni wakhe cheating wathola nentombazana yakamakhelwane angakayitshela intombazana yamakhelwane usahlekwa ayikakaxoxa indaba kodwa nange qala ethi
ungaxoli noma intombazane ingasafonelwanga kodwa ngenxa ukuthi uyasho ukuthi ngiyaxolisa ungiyaxolisa umlaleli mesekhaya ungiyaxolisa uyolapha isimo ngisho ngathiwa sikakalungiseki it's one of the things eyintshontshiwe emhlabeni sisebenza kanzima emsebenzini siphila kabuhlungu emakhaya siphila kabuhlungu nje emsebenzini seyikoleni all over kunamagama amathatha antshontshiwe nje uhlala ngesithando ubona unyaka waphela kade agcina uthi ngiyakuthanda uhlala nomuntu usenza into eziningi uvuka kusebusika kumnyama uyosebenza ubagrosela ababonke udrivela abantu itekisi mabehla babhakaza isiqapha akekho ngiyabonga wenzela umuntu yonke into esiyenzayo asiyenzela ukubongwa kodwa kubhlungu ungabongwa kodwa kwamanje ngizosho nje la ukuthi ungiyaxolisa ngicela masibuya babheka masibuya nje emva kwezitolo sizokhuluma into ebucayi ke engicabanga ukuthi izosisetha free yindaba umuntu mekona ekonile kube nzima ukuthi athi ngiyaxolisa why umuntu uzwe kahle inkosi yami sengili azancengo omunye encengo xolisa phela sometimes awulinyazo ukuthi umuntu wenzeni kodwa ulinyazo ukuthi esengenze kanje kodwa akaxolisi ngifuna masibuya ezitolo right now sibuya sixoxe deep ukuthi yini into edala ukuthi umyeni wakho esegilila angaxolisi unkosikazi wakhe angaxolisi iboss emsebenzini angaxolisi umngani wakhe esegilila angaxolisi umuntu umboleka imali akasayibuyisi wangene enkingeni angaxolisi umuntu ukuthembisa u1 no2 no3 watshela abantu asekuyaba akasayenzi lonto angaxolisi izinto ezintathu kufuneka siyibambe weba izozwakala kabuhlungu noma ikamnandi yini into edala ukuthi umuntu angasho ukuthi ngiyaxolisa Ayike asiqhubeke Pastor Zondo uza neindaba ezinkulu kakhulu ngizwa kahle uthi into esiyenza asenzela ukubonga kodwa ke kubhlungu ungabongwa ngiyakuzwa nje na uthi ngiyaxolisa uthi ke wena yini indaba uma umuntu ekonile kube nzima ukuthi ngiyaxolisa ekunzima ubusho njalo umbuzo wakho ya kunzima mhlawumbe nje kweleli day asiphinde sibe truth nje full kubantu sibe iqiniso uyazi ukuthi it's one of the weapons usathana intshontshe einganeni zethu ikubazali ikumaboss asiphethe emsebenzini ikuyithandwa zethu ungiyaxolisa bekufuneka ungiyaxolisa simthathe njengosawubona no yebo into engeke kwamalutho ungiyaxolisa engekho ngoba ungiyaxolisa ukulapha ngisho ingakalungiswa into thina singama Africa indoda ayishawa misilele ngomhlanje no ayishawa mawubona amaphare lokeshayiwe nje liyakhala wema ungiyaxolisa ukho lingaze lithela upetrol alifundiswa ngivini likhulu ungiyaxolisa yabo musulele ngomhlanje thina sithi indoda ayishawa misilele ngomhlanje singama Africa then nazike izinto ke ezidala ukuthi umuntu angaxolisi esibucayi engazi mhlambe sizoyithatha kanjani ekufune sizamukele noma ishisa noma zinjalo yini into edala ukuthi umuntu angaxolisi kumuntu 1 okuqala uma umuntu engaxolisi kuwe ayide umyeni wakho unkosikazi wakho intombi yakhe oyakho umngani wakho iboss noma yini 1 into edala ukuthi umuntu angaxolisi kuwe 1 ukuthi enhlizweni yakhe ese-toilet ekwishawa ukuthathe kancane 1 akulula ukuxolisa entweni oyithathe kancane ngeke ungakhonjwa ngenhlamvu yesibhamu ngoba ungiyaxolisa iapology ungiyaxolisa umngani weqiniso kodwa uyisitha samanga njalo uma ngabe usuxolisa uthi ngiyaxolisa usukhuluma iqiniso ungiyaxolisa is nothing to do with amanga ngeke mawumqambi makuthi ngiyaxolisa ungasho ukusho but ukuxolisa umuntu ukuzwa lapha emoyeni mawuxolisa futhi uyakuza umuntu uma umenza isilima yini into edala ukuthi umuntu kube nzima ukuthi ngiyaxolisa ngenkathi eyedwa bengakabi bikho abantu number 1 lo muntu usuke
uyithathe kancane endakulula ukuxolisa entweni oyithathe kancane ngisho ungakhonjwa mhlambe esibhamu kube kwi-hand grenade ngeke waxolisa entweni oyithathe kancane bonke abantu emhlabeni engalula ukuthi baxolise kubantu bayazi deep ukuthi cha noma sengiphisiwe ukuxolisa kodwa ngeke ngixolise entweni enje okuqala lokho okwesibili ke mhlambe engafuneka sikubheke ukuthi yini into edala ukuthi umuntu angaxolisi number 2 usuke engaliboni iphutha kulento enimbeka kuyona akulula ukuthi ngixolise iphutha ngaliboni mhlawumbe isibonelo singasenza ke sithi endlini yakho ufuya amagundana ayi3 wawusufuya nekati wakubiza ngezilwane zakho konke lokho ikati lathi sise emagundaneni amagundana athi bhuti ekateni one day uyafika ikati libambe ngamaziphi igundani lazaphuma igazi ulekelele bese uthi ikati xolisa kusisi wakho uthi ikati ithi nyawu kati xolisa kusisi wakho say to your sister I'm sorry kati xolisa kusisi wakho gundani ngeke ikati lixolise one aliliboni iphutha ngoba lento liyenze intentionally ukuhlukumeza igundwane ekatini kusemthanjeni kunabantu engisingalo sithi xolisa sibanibani 1 njoba ngishilo 1 into edala ukuthi enze lento ukuthathe kancane 2 akusilona iphutha lento ayenzile uyiyo bonke abantu abangaxolisi kubantu emhlabeni makunzima ukuthi uxolise ubokwazi nje ubambe lento yokuqala 1 lo muntu ungithatha kancane akuvumi nokuthi axolise 2 lento ayenzile uyenze intentionally njoba ikati libamba amagundane ngamazipho akulona iphutha vele ikati amagundane liyawaqhwebha liyawaqeda lodwengule lwaqeda njani kunabantu abangasoze baxolisa ngoba iphutha abaliboni kulento abayenzile then mhlambe ke masibheke okunye yini edala ukuthi umuntu kube nzima ukuxolisa yini ekufuneka kuyilindele kumuntu ongaxolisi ibhlungwana ke futhi le funeka wazi ukuthi umuntu ongaxolisi kuwe una 99.9% chances yokuthi lento ayenzile usazoyiphinda othi ngiphinda ke bonke abantu abangaxolisile empilweni yakho I know siyatshelwa sishunya yezwe xolelana abantu vele umuntu ohlakaniphile ukuxolela ungakaxolisi kodwa kufanele wazi ukuthi umuntu ongaxolisanga empilweni yakho usazokuphinda konke kuphindela again umuntu ongaxolisile empilweni yakho noma ungahagana naye nidle naye lenze yonke into the fact that akakazi athi ngiyaxolisa ngithe qaleni into edala ukuthi angasho ukuthi ngiyaxolisa thathe kancane number 2 akaliboni iphutha kulento ayenzile ngithi number 3 leyo nto usazoyiphinda njoba leli yakade lingaxolisanga emagundaneni once umnikazi wabo waflathela njoba kade amagundane u3 uzwafica ese2 ikati lobe seliliqedile lokuqala menganakanga uzofika selilodwa ngoba ukuxolisa umngani weqiniso kodwa sitha samanga umuntu onamanga empilweni yakho will never apologize ngicela ke nje ukuvala ngaloku ukuthi bonke abantu esingaxolisi kubona vele abantu esingasabadinga empilweni angiphinde again umi oyakho ikona ingaxolisi is because ayisakudingi uma umyeni wakho ekona engaxolisi ukuthi akasakudingi akakwazi ukukutshela sokutshela thina Zondo cha akasakudingi uma unkosikazi wakho engaxolisi kuwe is because akasakudingi ngoba into idingayo uxolisa ngisho ungonanga ngoba uyayidinga lady D into mawusayidinga uxolisa ngisho ingonanga ngoba usayidinga ngiyasaba umuntu uma engasaxolisi kuwena kodwa ekonini sizokhuluma ke next week lady D uma umoya usivumela ukuthi sizokhuluma ngepain engayifisela umuntu ke eNingizimu Afrika yomuntu oxolisa ngaxolelwa yabo leyo angifisela umuntu bavala iminyango abantu uthi uyaxolisa bavala iminyango bavala amawindi uxolise kuma wakho athi ngithe hamba xolise kumyeni wakho athi ngisakudingi xolise inkosikazi wakho athi ngisakudingi kunabantu abanepain yokuthi bexolisa sebeguqa ngamadolo kodwa abasadingwa sizokhuluma ke lokho mhlambe uma ukuthi umoya usivumela ukuthi uma ngabe uapologize uxolisa abantu bengakuxoleli iziphi izinto ezimbili ekufuneka uzenze kuze uqhubeke nempilo mhlambe solithinta ipoint lokuthi akufuneka uba force abantu kodwa kufuneka abantu bakuvume
ngoba ungakhohlwa ngithe yonke into esingayixoleli is because sibhekile emaphaketheni ethu ukuthi asiyidingi lento akulula ukuxolisa entweni ongasayidingi so sizocela ke nje ukuthi ngifonelwa abantu lana base bengiqala ukuzwa igama nje kuSwayimane ngizokuthiwa yini indlebe zembuzi hall bebecela umthandazo leli izalukwazi zakhona omama ngizosho Friday kwaSwayimane kwaSwayimane undlebe zembuzi hall so besikhona Friday ngo6 ntambama beza abantu akukhokhwa sizothandaza akukhokhwa umthandazo kwaSwayimane ngolesihlanu kusasa ndlebe zembuzi hall 5 pm noma 6 pm ababe sisebe khona abantu sithi ayimi imndeni abama abantu siyeza futhi Friday eShenge hall bangakhohlwa abantu sizobe sikhona sithi ayimi imndeni ama relationships abama abantu bonke sizothi sonke nje siyanithanda baseThekwini umuntu ungabe bikho khona officeane sesilitholile nje ihontshane elincane ukuthi sirabha nama shoulders Zumaisha hall khona lika field no embankment ngolesibili sicela wonke umuntu ofisayo ukuthi uZondo kephi ningangithinta kule nombolo ethi 066 024 9593 angiphinda again 066 024 9593 ngolesibili kusasa Zumaisha house khona lika field no embankment akukhoko sifuna abantu babe strong sirabha nama shoulders sikhulume nje sesikhona ke eindlebe zembuzi Friday Kakhulu siyabonga kakhulu Pastor Zondo.